It is a wonderful day mbukeli Themkosi Mbuyisa kubingelela ngiyakuvusela mbukeli kuphina kuphi la kufinyela khona umsakato eSwatini TV sibuko samaswati ngithi sanibonane emakhaya sanibonane emadolobheni siyanivusela nje babukeli sehlelweni lakho lithanza kakhulu lithini libandla ehlelo ngembukeli ngiba nabo ke abantu abadala ke bafundisi noma ke baloqeqeshekele ngato enza badedenkolo bese ke mbukeli siba naso ke isihloko siyasidingisa nje mbukeli nebantu abadala siyakholwa ke mbukeli ukuthi lapho ekhaya niyasitakala ngalo sikhuluma ngako ngalapha emsakatweni kwethu nje ukuthi sinilandzele bafundisi bese ke bayakhona ukuthi basite sive semaswati bakhona ke nalamuhla abantu abadzala ithatha lithuba nje babukeli kwekuthi la nisibukela khona ningasibhalela ikhona inombolo mabona kutse nisibhalele lesifisa sikhulumise ngalapha emsakatweni bakhona ke abantu abadzala ababe bafundisi lengihamba nabo nalamuhla eceleni kwami ke ukhona ke Dr. Alex Okangambule usuka lapha ebandleni lase Gatekeepers Assemblies usuka lapha elangeni umamdzala kahamba yedwana ke uhamba na Dr. N wakathwala usuka lapha eNgwane Park ebandleni lase Alliance ngithatha lethuba ke ngivusele emsuthu cale ngawe Dr. Mbuyisa sivusele. Amen. Sivusele babukeli bonke belihlelo lomnanzi kangaka nebabukeli bayo iSwazi TV. Amen. Siyabonga kakhulu. Amen. Ngiyacela ukuvusela Dr. Sivusele bafundisi. Sibonge Mbuyisa kuba khona, sibonga umlaleli kuba khona ehlelweni lithini libandla. Amen. Mbukele ekhaya ke sovele uvile bakhona abafundisi bami lamuhla estudio ngiphethe bodokotela lapha sithi ke mbukele sesikhulumise nje indzaba leseyibonakala ngazi ukuthi seyigabuzele kakhulu indzaba yekubulawa kwebantwana even laseSwatini bekuyindzaba nje lebe siyibukela khashane siyibone nje emaphepheni singayiboneli la kithi eSwatini sesihamba hamba ke babukeli sesiyibona seyifikile la kithi eSwatini sitakhumbula ke mbukeli kwekuthi bantwana ke basibusiso noma basipho lesihle eNkulunkulu lasiphe bona mhlambe nje emfundisi singabe singaqala lapho kwekuthi nje ngabe vele bantwana lithini iBhayibheli ngebantwana bamqoka ngani bantwana kubaleke ngani ukuthi bantwana sibavikele Dr. Ngiyabonga Mbuyisa angisho kubabukele emakhaya ukuthi nasikhuluma ngebantwana sikhuluma in fact nasikhuluma abantwana sikhuluma ekunesisho semaswati lesithi bantwana bangumlibalo yaphambili. Oh yes. Nasikhuluma ngebantwana sikhuluma ngelikusasa, sikhuluma ngefuture yelive, sikhuluma ngefuture yema generations, sikhuluma ngefuture yedevelopment even, sikhuluma ngefuture yeleadership even, sikhuluma ngetinto letinengi, sikhuluma ngebantu lesibuke ukuthi whatever lesikwendako lesingiko nalesinako manje sesidakushiya kubo bakuthathe bakubeke kulenye level. Ngiyeke ngithi umntwana uyi-extension uyi-extension le-connector ema-generations. Oh yes. So from one generation to another generation kuthi ngeke ukuthi kube nemntwana lamkhathini. So when God every time abuka umuntu akabuki as an individual akabuki individual uNkulunkulu ubuka situkulwane. Oh hallelujah. Yes uthi kuHagayi nganyelanga ukhalelwa ngumntwana womile encwadini yaGenesis ukhalelwa ngumntwana womile ubalekela Sara kunjalo baba nakabaleka uyakhala umntwana uthi ke uNkulunkulu Hagayi nangaye mandi nathisa lo mntwana kunjalo nibe seseniyajika nibuyele emuva kumistress wakho Sara. Okay. Uthi ndokhona ukuthi nikhululeke kahle ningahambi ngekubaleka uthi ngenxa yalo mntwana lomphethe ngoba ngifuna kumenda abe situkulwana. So when God looks at a child he sees a community, he sees a generation, he sees a future. There's so much more. Ngithi nangibuka abantu mfundisi nangibuka abantu naMbuyisa nemlaleli nasesemncane umuntu awathi ukuthi ugodlene kunjalo baba uthi angakhulu umntwana sonke sibe sesiyamangala umntwana uyi-miracle uyi-wonder longeke uze uyichaze. Amen. So killing a child kubulala live kubulala kuphila kubulala into letinene. Amen. Ngiyabonga kakhulu Dr. Mhlambe emfundisi so sendlalele Dr. ngala
ukuthi umntwana ubaleke kangakanani. Sisifuna nje kubuta lapha dokotela sinembukele ekhaya ukuthi ngabe vele lithini libandla. Asikake mhlambe saliva libandla likhuluma nje liphumule baleni lokuthi lithini lona naba abantwana babulawa nali kusasa lishabalala. Kubulawa kwabantwana mbukeli ekhaya bafundisi bami kusho kona kungachube kwelive Kunjalo. silibandla sisho njalo lokuthi kufa kwabantwana kusho ukuthi live alisayi phambili ngoba phela umntwana usibusiso lesivela kuNkulunkulu nase kude lo mntwana ke sekude lesibusiso ngoba sibusiso yinto lekwenta ukuthi uchubekele phambili ngakho ke silibandla sibantwana baNkulunkulu lo moya lokhona siyawekhuta egameni laJesu thina njengelibandla nje nako lesikushoko lokuthi akusiko lokwentekako even lethu lelihloniphekile kangaka lesilithanza kangaka uNkulunkulu uyabanaka inzabe ebantwana sisho njalo nje njengoba umsuthu ayibeka lapha ukuthi bantwana uNkulunkulu uthi abavikeleke Kunjalo. siyayibona netibonelo letikhona eBhayibhelini khumbula nje uExodus baka-Israyeli bale eGibhithe bayanza baka-Israyeli njengoba sithi nje umntwana ngumlibalo yaphambili Faro sovukwa umoya longasiwo uthi ke khuluma nalabo abelekisi ukuthi wonke umntwana lo ngumfana nje niyakumbulala but isikhanza uNkulunkulu uyaintervene lapho Exodus ngoba bathi nabazama kubulala laba belekisi ukhanze ukuthi la bomake bama-Israyeli banemandla bebathi nabathi bayizama kwanze ukuthi umntwana sobelekiwe ngo nje kwaze kwatalwa a deliverer who's Moses ukhula lapha emfuleni ubuke ukuthi uNkulunkulu uconcerned kanganani ngemntwana uyamgatha lapha emfuleni ngoba umntwana vele ulikusasa Kunjalo ba. So silibandla nje sithinzeka kakhulu nakuhlukumeteka nakuthinzeka umntwana. Amen. Amen. Mbukele ekhaya ke uyadivela ke kubantu labadzala la bayayikhulumisa na indzaba nayi kubulawa kwabantwana lebonakala ngazi ukuthi seyihamba lichi kakhulu. Siyabuya ngemboli jakho letolo hlala nathi ungahambi. Sihleli lakho mbukeli lithini libandla sibuka nje lapha indzaba ekubulawa kwabantwana eveni lakithi eSwatini. Mbukeli lokusibuka nje sikwehla nayo nabantu abadzala sibuka nje indzaba yokuthi ngabe vele kwentiwa yini kubangwa yini ukuthi bantwana babonakala babulawa ngana indlela nayi dokotela sike sakhuluma la singakayeti tolo sakhuluma ngekuthi ngabe lithini lona libandla kuna indzaba naye ukuthi naba abantwana bayabulawa ngabe vele kwentiwa yini kubangwa yini dokotela lento lena yinto lebeyivele ikhona yini noma kuyafika nje Mbuyisa nawe mlalele ekhaya mbukele ekhaya nebafundisi indzaba yebantwana yekubulawa kwabantwana njengoba sesike sayikhuluma ijulile nawubuka umntwana ubuke i-warehouse kunjalo baba uyi-warehouse lay mystery longadi ukuthi ipattern kusasa longadi ukuthi itawuba yini kusasa lokusho ukuthi ubuke a closed book. Okay. So i-intention yekucala yekufuna kulula sandla ubulala umntwana intention yekucala is the interest to the closed book. Okay. Leliphupho lelikusasa mfundisi uthi indzaba yakubulawa kwabantwana labaduna bonke ngoba bekufanele kutalwe umntwana lotaba ngumkhululi yebo lokusho ukuthi umuntu lonesandla sekubulala umntwana ngumuntu lofuna kubulala lonenhloso yekunjonja likusasa ufuna kuphila ngelikusasa lalomnye umuntu. Oh yeah I like that. So lo muntu loyo kungenteka kube ngumuntu loso consume likusasa noma kune greediness lekhona uconsume likusasa lakhe noma ufuna more sekusifaka ku spirituality in the demonic realm
ku spirituality ngula sekubese kungena le nto dekwethwala Dekwethwala, yes. lethi into dekwethwala ngoba lokwethwala kusho kwethwala umphefumulo noma kwethwala umoya lotside. Okay. So sekusithatha kushift masinyane kusimixe lapho because we are not blind as a church. Okay. Angeke ubulale gogo utawubula ngoba so exhaustile kuphila wa exhaust emaphupho akhe wa exhausta inhlanhla tibusiso. You will look for a child lo sengakaphili lo sengaka exhaust lutho le kuphila kwakhe kusese I closed envelope. So ngalama imagama na ubeka sandla kumntwana umbulala uzama ukuqhaqha le envelope singakafika isikhathi. Ufuna accessa le package uNkulunkulu la ibeke kulomuntu. Uyabona nje mbuyisa sihleli nawe la sihleli nemfundisi. Who knew ukuthi kusasa utawuba ku national TV. So umuntu lo ngabe wakubulala umncane so waphila wathwala le mpumelelo yakho naletihlwele lobekumele ube nato nalabantu bekumele uba reach nale favor lebekumele nalabantu bekumele ubatsinze empilweni. Okay. Mhlambe bekumele ube something utsinze abantu ubusise abantu lo muntu lo dle wena so udle even nalabantu labo yonke lento leyo. Kunjalo baba. Nakhuluma ke nebantwana baka Israel uthi nabendlulelwa ndlela elibovu uthi bebaku Moses uthi they were baptized into Moses. Okay. Lokusho ukuthi labantu labakhulula Moses bebaphakathi kuye. Okay. So umuntu lobulele Moses ubulelele capacity ya Moses. Yeah. So uphila ngayo. So ema reasons I feel ngoba equation itsitelene. Ema reasons I feel reason ekuqala it may be a sacrifice for favor. Oh, okay. You want to favor with people. Okay. Favor with ifavor nemhlaba, ifavor nebantu, ifavor nekwendeka kwetinto letitsite. Kwekuqala, kwesibili it could be a renewal. Okay. It's a sacrifice for renewal. A sacrifice for renewal isho ukuthi you have exhausted your season, your time. You have exhausted your capacity. Now you want to depend on other people's capacity. Ngosiyamfundisi usese lapho ngiyafisa ukuthi Dr. Thwala mhlambe ayifakaze lenzaba lesikhuluma ngayo. Sike sathola emlandweni ukuthi nawufuna amandla lamakhulu esilwane bobulala lesilwane unathi ingadi yayo. Yes. So kunekhona la kutsinzako odokotela lapha utsinza yona lenzaba yokuthi nawubulala lo mntwana kahle kahle shothi uyethwala wena uthatha lamandla mhlambe ungathini lapho dokotela. Uqinisile umfundisi umprofeti lapha kulenzaba yemandla lapha kulomntwana ngoba vele umntwana unemandla amagama une potential usuka sengakendi lutho. Khona lapho Jesu abekisa khona nje nangembuso wasezulwini uthi kulombuso siyawungena ngoba sifana nebantwana. So yabuka tonke letinto lekulo mntwana na umbamba lo mntwana abulawa nje akhala. Lo mntwana becomes a sacrifice. Le live lakhe sikhulumela indzaba yaHagai. uNkulunkulu weva liphimbo lalo mntwana. Akhala lo mntwana. Wasuya intervene uNkulunkulu. Sibona kona lokho nje bafundisi ukuthi uNkulunkulu akafuni bathintwe abantwana. Ngoba nje kulo Hagai abetelwe nangendlela lengasikahle. But God had to intervene. Ishmael wambusisa naye. Akuyi ngokuthi lo mntwana utelwe kanjani but lokuthi nje ngumntwana there is a blessing. Nalambhalweni ke bafundisi bami nawe mbukela. Siyakuthola lokuthi laba bakaIsrael nabaphuma leGibhithe baye eCanaan bakhanza Tive. Le Tive kuthiwa kwakunesive sema-Ammonite. Sasikwenda le practice vele ukubulala labantwana. Kungakho ke uNkulunkulu uyabayala laba kaIsrael la kule Leviticus 27 kunemavesi lapho athi ningendi njengale Tive leti. Ngoba lesive lesikuthiwa sasina uNkulunkulu waso. Okay. Kuthiwa ngimoleki lo nkulunkulu akhiwa ngebronze akhiwa ngensimbi bese kuyabaselwa lama arms letandla takhe lo nkulunkulu athathwe ke lo mntwana bekwe kule tandla letibofu. Okay. Afele la kulesithixo lo mntwana ngaleyo ndlela ke I sacrifice le azathi uNkulunkulu nalo tawundlulisa nje umntwana emlilweni. Uqaleksiwe lo so ke siyakuthola la eBhayibhelini lokuthi kukhona njengoba umfundisi akubeka but uNkulunkulu ukugcizelele lokuthi
nine baka Israel nine eMaswati ningakwendi because doing such kuletha siqalekiso kulelive kuletha nje siqalekiso lesikhulu lokuthi nakakhala lo mntwana lokukhala kwalabantwana na Jeremiah prophet ngako lokukhala kwalabantwana so ke vele yinto nje lesibona kweBhayibhelini kodwa hayi ngoba liBhayibheli lithi asikwenda. Amen. Cha ngiyabonga kakhulu dokotela. Mhlambe singakayi idolo prophet. Labantu laba babantu laba kanjani bona prophet ngoba isikhathi lesinengi labantwana bakhanzakala bakhishwe amaphathi mhlambe ngeke singene kakhulu ukuthi ayaphila lamaphathi but sifuna kubuka nje ukuthi umuntu lo kanjani lo muntu lo ungumthakathi mhlambe singabekisa ngoba sikukwabekisa la wathi mhlambe basuke bathwala kunjani njanyana dokotela. It really has to do Mbuyisa ngalento ema sacrifice. It has to do ngalento ema sacrifice but then nakhulunywa angeke sathi ukuthi what else is collected yini lenye lethathwako because nakabula umuntu ingadi yaphuma kunjalo baba ubekise ukuthi katheni bekuthiwa bulala silwane udlele ingadi yaso uthole amandla aso so it has to do ngalento ema sacrifice and many times kuyinto leyendeka kuwona lama seasons lawa kunjalo yes yendeka kuwona lama seasons lawa ngoba after 6 months kuyaye in the demonic realm though. Okay. It's a very evil thing. Kuyaye ku renew ema altar. Okay. Ba renew ema altar. So sometimes it's not even bantu laba bathakathi. Sometimes bantu laba occupy certain positions. We will not ngishilo ngathi we will not turn a blind eye to it. We are in a nation. A nation has a vast number of people, different kind of people. And what we know ukuthi once kwaba in nation kunetinto letitsite and then power is a necessity because they are resources you know their resources their economy it's in a very very bad position so wonke umuntu ufuna alifethe wonke umuntu ufuna is striving for something so power is very necessary and in the process bantu babe sebathena into evil practices lekufana nalama demonic practices lawo akaqali ke lamhla they have been there it's just that nyalo lo ngathi the numbers are looming as they are doing now they are skyrocketing wonke umuntu uyathuka it's because of the edge ye social media yes it's because of the edge ye social media otherwise ngabe yinto le solo yendeka ukuthi uyawuthi kwendekile esiphocosini kwendekile kaShewula ngoba katheni bekusina kwendeka kaShewula angadi lo alambabani kunjani na kwendeke enhlangano awadi wena usemathama so but now because of the age yale social media fast the information so information is very fast yeah ngiyabonga kakhulu dokotela sebasibita khona itolo mbukeli ke hlala nathi kunengi lesifisa ukukhuluma la but ngenxa yaso sikhathi siyafisa ke mbukeli ukuthi iphinze uhlale nathi ke siyabuya nje sajiya khona itolo siyafuna ukuyikhulumisa lenzaba ukuthi ngabe yini lengendiwa kokuthi kuze kunciphe noma kuphele nahlobo lebuthakathi bekubulala abantwana hlala nathi siyabuya mbukeli. Sehlelo lakho mbukeli elithandzako lithini libandla sibuka nje mbukeli na indzaba lesekuyindzaba mlonyeni indzaba lapha yekubulawa kwebantwana lesikubona kukhula ngelizinga lesetulu kakhulu ukhulumile ke la Dr. Ngambule lapha dokotela wathi letinto leti belivele tikhona sekuthi nyalo wonke umuntu sokusocial media sekungako ukhanzala ukuthi sekugijima kakhulu lo information ngiyafisa ke bafundisi bami kwekuthi sifike emaphethelweni kwekuthi ngabe ngekubuka kwenu nibafundisi nima spiritual parent yini lengendiwa mhlambe kwendiwe libandla kwendiwe live ema communities ethu lesikhona khona kuma society kwekuthi sigcine kuphelile
naku ubulawa kwebantwana sesiyakubona nje nekubulawa kwaboma ke nawo wonke nje umuntu uma kulahleka kwemuntu lamuhla kusasa uva kuthiwa utholakele emva kweliviki asabulewe. Mfundisi. One lo singafuna sikwende bafundisi indzaba yemthandazo ngete sayithatha for granted. Okay. Ngoba njengoba sibekisa sisho ukuthi bantwana kuyokwenziwa sacrifice sithi it's one of kungaba ingcenye yakho. Okay. I-research yakuveta emaveni lamanye avete emaveni lesingeke siwavete emoyeni, but i-research nje iyasho ukuthi vele kulamanye amave kuyendeka nelibhayibheli lelongiyona information lephelele liyakuveta lokuthi kwakwendeka kuyendeka lokuthi bantwana babe ngumhlatshelo. Lona ke bese liveta Jesu ukuthi Jesu ufike waba ngumhlatshelo, kungako nje Jesu ufike waba ngetulu kuyo yonke lemihlatshelo, okusho ukuthi lemihlatshelo lentiwako le ayinamandla ngetulu kwemihlatshelo longuJesu. Jesus is the perfect sacrifice ngoba yena naye wangena kwaba kanye enzaweni lengcwele ngcwele ngengadi yakhe manje. Nawufunza incwadi yemaHebheru sahluko 9 ithatha lekubaselevi. So ke lesingakwenda kuthandaze mfeni sichubeke sithandaze. Sithandazela ukuthi babanjwe labantu. One nje funa baphumele ebaleni ngoba bangakaphumele ebaleni uyachubeka lo moya. Sithandazela nekuthi ke noma sekwendekile kungasebenzi ngoba the more kusebenta umuntu kumniketa leligunya ukuthi akachubeka kwende. Okay. Sekungaba indzaba ke ye-awareness nekufundzisa nje. Wonke umntala akamfundzise umntwana amnikete information. Ukuthi umntwana njengoba uphuma uye esikolweni naku. Akusesuye wonke umthunyalo longumntalo wakho. Sine sikhule kunjalo. Ukuthi wonke umuntu longibabe nje ngibabe wami kanjalo. Nyalo akusesinjalo. Sekufuna ke sifundzise lolo lwimi. Amen. Sami ngiyabonga kakhulu dokotela ngiso nje isikhathi ngiyacela ukuthi mhlambe dokotela nawe wengete phinze futhi uyisho nawe iadvice to the nation. Ngicabanga ukuthi into lenkulu lekufuna ukuthi siyende as ama communities lokugadzana sisodwa nekuthi bantu bachubeke phela bangathathi bangabuki lokuthi lesikhathi lesikuso sesenda ukuthi umuntu ahlale abuke elicingo lakhe sekude lona ke lomunye ngoba that's another advantage for the enemy. So but noma kunjalo bantu abathi nabahamba endleleni abathi fake emakhokhweni tingcingo. Yes, bantu bahambe futhi ngema groups Kunjalo. Ngoba ubanjwa lula nyalo ngisho umntwana lomncane so une touch screen mfundisi. Gogo so uyatsinza lapha mina ngive bogogo basikubukela lapha sikubone ku Facebook uthi gogo uya Facebooka. So labo Facebook asibabone sesemakhaya. Hayi la mgwaqweni. Nalandlelena sihambe sibanengi bantu abahambe in groups. Ngoba umuntu lofika abambe umntwana bakhona labanye. Bayambona labanye bambekise. So sikhathi lesinenge I think nala kulama reports uyithola lo mntwana bekahamba yedwa. Most of the time uthola bekahamba yedwa lo mntwana. So bantwana basuhamba bodwa kodwa when it comes to schools ikolwa tichubeke divulwe bantu bachubeke baye esikolweni but si advise ukuthi bantu bahambe in groups. Nema late classes sitawucela lokuthi kule season ngoba kuba into ye-season kula between the 6th month la nje kubo May, June, July kuba lapho because it's when they are renewing mostly nangabe it's about sacrifice but the way it is ngalokujujwa kwetinto kwema parts in vele it takes us to sacrifice. Amen. Ngicela uvalise dokotela. Siyabonga kakhulu babukele emakhaya sinithanza nonke we can just go deeper and flow. Hallelujah. Ngicela uvalise dokotela. Siyabonga mbukeli uNkulunkulu abe nathi. Amen. Amen. Maye dokotela ke ushiyeke ukuthi ke usho ukuthi
bangavela ngoba phela wena uphinze ube kule prophetic office uyakhona usisibuke empopolweni cha babukele emakhaya ke siyabonga thathe lethuba nje ngibonge kakhulu kubantu labadala kusihlonipha nje singumsakado siyathi ukuthi babantu abahlezi babhizi kakhulu kodwa siyabonga nje ukuthi bebangeta lamhla batawusipha nalwati lolukhulu nakangaka asithathele phasi ngaba kusho nje siveni samaswati ukuthi asibagcineni bantwana baphephile lelivangela sishumayeleni etikolweni kuphina kuphi nje emasontweni asikhona khona ngoba siyathi ukuthi ithi ama reports avetile ukuthi bantwana abang15 solo kabatholakali siyacela sibe samaswati ukuthi asibafunini bantwana nalaba ngiyati ukuthi bakhona nje laba batiko ukuthi bakuphi labantwana siyacela ukuthi batali vele sabamehlwana abavele labatiko ukuthi hayi sambona thina umuntu athatha umntwana wangena ngalihlathi nale bakhone batali kuba nayo iclosure abantwana abaphephe ngaloko sive samaswati ngithemba simbuyisa ngithi akube kuhle emakhaya siyanithanza sonke nisale kahle. Kubiza ngwenya sithi Jesuke likhulu awuye Jesuke ayi Nkosi yami